Nire interbentzioa oinarritzen da bideoetan. Ordan ikusiko duzuen ume bat, hemen jolasten, ni bere ondoan, eta umeak ikusten ditugunean akzioan, beti postu egiten gara, eta errezagoa da ikustea eta entzutea. Bideoak apur bat zarrak dira, kalidadez, dagoena da. Baten batek kasualidadez ezagutuko balu ume hau, eskatuko nioke mesedez, ez esatea ez. Ez hemen, baizik eta kanpoan bez. Ikusi dut zure loba, antxe, lauren pertsonen aurrean, edo berreun, diskrezio apur bat. Hemen daukagu 4 urteko ume bat, heldu zitzaiguna, Kiribilera, Kiribil da gure gabinetearen izena, Bilboko gabinetearen izena, heldu zitzaigun Kiribilera 4 urtekin, 4 urte bete berri. Eta gurasoen demanda zen gehien baten portaera. Agresibidadeak, kasurik ez zuela egiten, eta mugarik ez zeukala. Eta baina hizkuntza zegoen oso ikututa. Ordan ikusiko dugu, lehen da bizi, 15 minutuko bideo bat, lehenengo saioetatik hartutako momentuak dira. Lehenengo, nik uste dut 3 saioetako momentuak daudela. Eta horrengo bideoa 10 minutukoa da gitxi gora bera, eta kokatzen da, hortik 15 hilabetera, gutxi gora bera. Nik uste dut aldaketan nabaria dela. Eta bideo horietan oinarrituta, ni hasiko naiz gero analisi bat egiten edo, aldu dara. Hala, disfrutatu. ¿De acuerdo? Ven, ¿quieres que dejemos aquí la ropa? Para que no estés más cómodo para trabajar. Ven, Javier. Vamos a quitar primero la bufanda. Muy bien, sí señor campeón. La bufanda, le vamos a dejar aquí bien dobladita. ¿Cómo hacen ahí te llama con la ropa? ¿Que sí? ¿Qué? ¿Tenías ganas de venir? ¿O no? Estás cortando las ventanas. ¿O qué estás cortando? ¿Qué estás cortando las ventanas? Y ahora vamos a quitarnos los zapatos, ¿vale? Y también los calcetines. Ven aquí, vamos a sentarnos aquí. Mira, te voy a explicar cómo vamos a hacer todos los días. Tú, cuando entres aquí, te sientas en el banco, después de quitarte la ropa. Y ahora nos quitamos los zapatos. ¿Te quitas tú solo o te ayudo? Yo también me quito los calcetines, porque con calcetines me resbalo. Te ayudará. ¿Sí? ¿Quieres que te ayude a quitarte los calcetines? ¿Quieres quitártelos? Sí. Uno que vamos a dejar aquí dentro del zapato. Y otro aquí dentro. Para las caderas, pero ten cuidado con esa cosa de la cabeza que te he dicho. Baduzue ulertzen umeak esaten duena, eskatu ondokoari, ia zer esan duen, ez da ulertzen. Gehiena ez da ulertzen. ¿Otra vez? Sí. Estoy cansado, ¿eh? ¿Tú no te cansas nunca? 1, 2. ¿Tú no te cansas nunca? Sí. Yo no quiero ir a las carreras. ¿O qué? Pues necesitamos la pelota. ¿Quieres que subamos la pelota ahí arriba? ¡Taco! ¿Eh? ¿Qué me decías de la pelota? ¿Qué? Uy. ¿Me decías algo de la pelota? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Que si me has dicho tú algo de la pelota. Vale. Uy. Sí, pero no sé qué me has dicho. El patito. ¿El patito? Ikusten da, jolas proiektuak oso ahulak direla. La pelota, hemen, baina ez zertan. ¡Bomba! Que te caes del patito.
cantando la canción del pato. Pua, 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 pua. Pua, 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 pua. Oh, ahí están las pelotas. Pero no te estén en esto, ¿las subes? ¿Subes? Oh, no, 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 aquí. ¿Qué es eso? Hay más. Hay pelotas grandes y pequeñas. Y telas y cuerdas. Y ositos. Eta jolasen akzioaren erdian plan. Ah, no se puede salir ahora. Amaitzen da hor. Javier. Esto. No, ahí no podemos entrar, Javier, porque ahí hay otra. No. Ahí hay otra gente, no podemos entrar hoy. A ver, otro día que no haya nadie, igual sí. ¿Sí? Dime. Ya no me paso por las escaleras. ¿Tú también? Sí. Uf. ¿Y cómo vamos a saltar ahora? ¿Ahora cómo vamos a saltar? Ahora, aquí. ¿Igual que antes? ¿O Ahora. diferente? ¿Igual que antes? Una, Una, dos. dos. ¡Guau! Coca-Cola. ¡Ah! Has saltado con la boca abierta así. ¡Ah! Te has comido todo el salto. ¡Ah! Te has comido todo el salto. Po, 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 po. Mm. No, es amacho, son esos que están en la otra habitación. Sí. Hor psikomotrizista lanean, a tope. No, Javier, no salgas porque no es amacho, ¿eh? Ahora, enseguida, además va a venir Aita luego. Oye, Match batzuk ¿hemos mesedez. acabado de jugar? ¿Hemos acabado? Ah, todavía tienes ganas. ¿A saltar otra vez? ¿Vas a saltar otra vez? Dime, cuéntame, ¿qué? ¿Que yo te suba? Sí. Hor ulertzen da jon eta eskaleras. Besterik ez, ezta? ¿Cuántas veces hemos saltado? ¿Cuántas veces? Muchas veces, ¿no? ¿No? Ahora yo me pongo en ese lado. Vale. Déjame, ahora tú te pones en ese. Yo aquí en ese. Una, Así hacemos diferente. dos, tres, cuatro. Otra pelota. Otra pelota. Se cae. Ah. ¿Qué parece? ¡Oh! ¡Si me has dado la cabeza! Fuerza. Ze jolas importantea dan, elkarri Así kontuak es, pues toma pasatzen. tú. Zurea, nirea, Utara tú. Toma tú. orain zu, orain ni. Utara tú. ¡Ay! ¡Ay! Elkarrizketa bat dago hor, txandakatze eredua jarraituta, ba. Ya la casa. La casa. ¿A romper la casa o a construir la casa? ¿Qué vas a hacer? Un camión.
hacer un camión? Sí. Lo intento. Upa, ¿te ayudo? ¿Dónde vamos a hacerlo? Uy. Sí. Sí, buenísimo. ¿Un camión? Sí. ¿Quieres que se mueva? Sí. Pues entonces, lo vamos a hacer aquí. Askotan erantzuten duzi, baina ez da erantzun koherente bat, ez da? Berriro, proiektuaren izena da kamioia, baina hor ikusten duguna, bueno, gutxienez buru belarri dago hor lanean. Eta aldaketa bat dago, baina, bueno, kamioia. En fin. ¿Te traigo más? ¿Este dónde va? ¿Quieres más? ¿Qué camión más grande? Marrek aipatu du zein importanteak diren isiluneak, ez da? Akzioan ere. Baina, ume honengan, isiluneak daudenean, agertzen da behar bat egiteko. Vamos a contar el cuento. Lo tengo. ¿Mm? Lo tengo. Orain Está Txanogorritxuren en casa. ipuina dator, berak ondo ezagutzen du ipuina, ¿Quieres que te cuente Lo un tengo. ¿Quieres que leamos un cuento o prefieres que te cuente yo? Sí. Si quieres te cuento yo el cuento de Caperucita. Sí. Venga, pues vamos a sentarnos aquí, aquí en el suelo. Está la pelota. Ven, vamos a sentarnos aquí en el suelo. Ahí, como quieras. Pero tienes que escuchar cuando te cuento el cuento, ¿vale? Érase una vez una niña que vivía con su madre, una macho. Perdón, ¿no se escucha el cuento? Sí. Venga, pues siéntate mirándome. ¿Qué? Érase una vez una niña que vivía con Amacho. Y Amacho le había hecho un traje rojo, con una capucha, una caperuza. Y entonces, como a ella le gustaba mucho y se la ponía siempre, 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 ¿sabes cómo le llamaba a la gente? ¿Qué? Le llamaba Caperucita Roja. Porque siempre iba con la caperuza roja puesta. Le gustaba mucho. Y entonces, un día, Amacho le Umeak dijo, ezagutzen du ipuina hau, Caperucita, eta gustatzen zaio, baina ez da erreza Mamá está entzutea enferma. ipuina hau berarentzat. Así que le he preparado un poco de comida para que le lleves tú. ¿Le llevarás? Sí, sí, ya le llevo yo a mamá la comida, si está enferma. Entonces, le dijo a Macho, pero cuando vayas por el bosque, cuando vayas, cuando vayas por el bosque, no te entretengas, ¿vale? No andes jugando ni nada, ¿eh? Y entonces Caperucita salió, iba con la cesta de la comida, iba por el bosque. ¿Y sabes lo que vio? ¿Sabes quién le apareció? Le apareció un lobo por el camino. Y el lobo le dijo, hola, Caperucita. Caperucita le miró así un poco. Dijo, hola. ¿Dónde vas, Caperucita? Le dijo el lobo. Caperucita dijo, voy a casa de mamá, que está enferma, y voy a llevarle la comida. Ah, dijo el lobo, ¿quieres que hagamos un juego? Vamos a echar una carrera. Tú vas por este camino y yo voy por este otro camino. Y a ver quién llega antes a casa de mamá. Y dijo Caperucita que no se fiaba mucho del lobo. Le miraba así y le dijo, bueno,
vale. Entonces Caperucita fue por el camino y el lobo se fue por el camino más corto, porque sí conocía los caminos. Y se fue por el camino más corto y se fue corriendo a casa. Entonces el lobo llegó primero. ¿Qué hizo? Llamó a la puerta. Pom, 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 pom. Entonces a mamá dijo, que estaba en la cama, dijo, ¿quién es? ¿Y sabes lo que dijo el lobo? Dijo el lobo, soy Caperucita. Ábreme la puerta. Y dijo a mamá, pasa, pasa, Caperucita, pasa. Entonces, Umeak jarraitzen badu eskurtzen, egingo da bola bat, saltó encima de la cama de la mamá y se comió a mamá. ¿Y sabes lo que hizo? Se puso las gafas de la mamá y el gorro de la mamá y el pijama de la mamá. Así que parecía mamá. Baina bola bat bihurtu baino lehen ihes egiten du. Tocó la puerta, pom, 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 y dijo el lobo, ¿quién es? Y dijo Caperucita, soy Caperucita, mamá. Pasa, pasa, Caperucita, dijo el lobo. Y como estaba un poco oscuro, Caperucita no veía bien, pero se sentó al lado de la mamá y le dijo, mamá, qué ojos más grandes tienes, ¿no? Y dijo el lobo, ay, son para verte mejor. Y Caperucita se quedó así, que no se fiaba de la cosa que ella le dijo. Mamá, qué orejas más grandes tienes, ¿no? Y dijo el lobo, son para oírte mejor. Pero Caperucita no lo veía claro y le dijo, mamá, qué nariz más grande tienes, ¿no? Y dijo el lobo, para olerte mejor. Y entonces dijo Caperucita, mamá, qué boca más grande tienes, ¿no? ¿Y sabes lo que dijo el lobo? ¿Sabes lo que dijo el lobo? Para comerte mejor. Y dio un salto. Y se quería comer a Caperucita. Y entonces Caperucita se dio cuenta de que era el lobo. Y dio otro salto. Y salió corriendo. ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó? Caperucita gritaba, ¡socorro, socorro! Y por allí pasaba un cazador con una escopeta. Entonces el cazador, cuando oyó los gritos, fue corriendo a la casa y vio que el lobo estaba a punto de comerse a Caperucita. Y cogió la escopeta y... ¡pum, pum! Le dio 2 tiros y mató al lobo. Y entonces cogió el cuchillo y le abrió al lobo así. ¡ras! ¿Y sabes quién salió de dentro del lobo? Salió a mamá, diciendo, ¡uy! Menos mal, qué oscuro estaba ahí dentro. ¿De acuerdo? ¿Quieres que dejemos aquí la ropa? Bueno, zer modu zaudete. Ikusiko dugu bigarren partea, bale? Hortik 15 hilabetera. Voy a quitar los zapatos. Oye, luego te voy a pedir que me hagas un dibujo de despedida, ¿vale? ¿Qué? Un dibujo de despedida. Udako Te voy a porra pedir baino que me hagas, lehenagoko ¿vas azkenengo a hacer un saioa. dibujo hoy? ¿Sabes Horregatik da despedida, decir ez esto altan para doalako, adelante? Coge una cuerda. Yo también otra, Sí, para hacer como tú. sí. Así. ¿Por qué sentas? A ver cómo se... Yo también salto. A ¡Qué bien! sentar a la pata coja. A ver, a la pata coja. Espera. Espera. A ver, Así. espera. 3, de los lados. Se me bajan los pantalones. Sí. Ok. ¿No tienes cinturón? ¿Sabes que tengo esto? ¿Sabes que tengo esto? Hombre, una pulsera de goma. No, es un reloj. Ay, ¿y qué hora es? ¿Me puede decir la hora, caballero? La una. A ver, ¿me puede enseñar la hora, caballero? La
Las 7 menos 5. ¡Uy, qué tarde! ¡Uy, vamos a soltarlo! Es tarde. Eta orain adi, erloju bat dago hor, ez da ikusten, Como bidean. como el reloj ese. En ese reloj son las 5 y 5. Pero aquí no hay 5. Sí, pues tú ya sabes cuál No, es son las... Tú ya sabes cuál es el 5, ¿no? Son las Las 1 cinco. y 5. No, pero hay que la aguja pequeña hay que leer primero. Las 5 y un poquito más. Las 5 y 1. Sí. Mira, ¿qué es esto? Hipotesiak egiten ari da, no se puede abrir, porque hay zabalik muchas cosas mundura, luego para recogerlas. jakinduriari, zabalik. No las cojo, ¿vale? ¿Luego me ayudas a recogerlas? Si las quieres sacar. Esta es mi bolsa. ¿Qué tienes ahí? Unas cosas. Por ejemplo, Por ejemplo, una cosa, ¿eh? un elefante. ¡Un elefante! No, una cosa naranja. Una cámara de fotos. No, naranja. Una zanahoria. Naranja. No es de comer. Naranja. Una cosa naranja que no sea de comer. Zumito. Un zumito. Ah, muy bien, un zumo de naranja. Gracias. No quiero jugar. ¿Y ahora? Otra cosa naranja. ¿Otra cosa naranja? No sé qué. ¿De comer o no de comer? No de comer. Pues una cosa naranja que no sea de comer. Un teléfono móvil. Hola, Javier, ¿estás ahí? ¿Qué es eso? Una cosa negra que es unos cabritos. Unos cabritos. ¿Unos cabritos? Cabritas. Y no se puede comer. Ah, claro. A no ser que seas un lobo, entonces sí te Badago comes egiten cabritos. klasifikazioa, Objektuen ezaugarriak izendatzen, Soy el lobo feroz y me voy a comer unos Clasificapenak cabritos. No. ¡Ah! ¡No! ¿Qué nos va a comer? ¡Qué ricos estaban! Vamos a hacer eso. Llenar de esos cacharritos. A ver. erabiltzen du hizkuntza, Vamos a llenar de cacharritos aurre esto. ikusteko zer egingo den, Sí. ikertzeko ¿Y qué va a zer ser egingo esto? dugun. No sé. Ahora los cuento yo. Ah, pues. Un día fue el caldero de la pócima de la bruja, de Hansel y Gretel. Pero ahora no, ¿no? A ver. ¿Ahora qué va a ser? Ahora jugamos. Ahora jugamos. ¡Arriba! Ahora jugamos a las chimeneas. ¿A las chimeneas? A ver, pues ¿cómo es eso? Es como el otro día hemos hecho. De los fuegos. Fuego. Erabiltzen du Fuego, hizkuntza, fuego. errekuperatzeko, pasadien esperientziak, ¿Qué tenemos que hacer? jartzeko berriak. ¿Qué quieres, sacarlas? Sí, vale. ¿Sabes dónde vais a ir de vacaciones? Eta hizkuntzaren potere simboliko guztia dago hor ¿A ja. Portaventura? Sí, ¡Oh, qué suerte! Me han dicho que está muy bien ese sitio. ¿sabes? ¿Qué? Que he cantado una de Maite Setú, del cantador de la fiesta. ¿Has cantado en el escenario, delante de Sí. todos los padres? Sí, ¿Y cómo es, Maite Saitud? pero Vale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Bueno, koreografia ikasi zuen, Y por día, hora. ¿Y la música la tenía? Maite Saitud.
Gira, 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 patata tortilla. Gira, gira, gira. Gira, 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 patata tortilla. ¿Sabe lo que he hecho? ¿Sabe lo que he hecho? ¿Qué has hecho? Buceando. ¿Qué? Como un buceador. No, ya sé. Ya sé lo que he hecho. He hecho así. ¿A qué he hecho un pez saltarín? Ah, sí. ¿A qué he hecho un pez Sí, sí. saltarín? ¿A qué sí? Bost hilabetetan aldea oso handia da, eta oso pozgarria, mundu guztia pozik, ze ondo. Zer gertatu da hemen? Honek azalpen bat merezi du, ezta? Ume honek zergaitik egin du porrot, ez porrotx, zergaitik egin du porrot hizkuntzaren bilakaeran? Bueno, ez da bakarrik porrot egin hizkuntzaren garapenean, argi dago, ez da hori, argiago ikusiko dugu. Zergaitik. Eta gero, eta zelan da posible horri buelta ematea eta errekuperatzea beste bide bat osasuntsuagoa. Bueno, hori saietuko nahi zapur bat azaltzen. Horretarako, lehenengo, esango dut zer ikusia daukan hizkuntzak harreman goiztiarrekin. Ja, azalduta dago, lehendik, baina, bueno. Jaiotzen garen unetik, hizkuntzaz blai bizi gara, Xabierrek esan du, ja, ospitaletik hasita, dana dela hitz jarioa. Eta hitz jarioarekin batera, emozioen jarioa bebai. Eta hitzekin batera, harremana ere. Bizi ditugun egoera guztiei dago lotuta, hizkuntza, ia. Eta bakoitzak egoera horiek, modu subjektibo eta pertsonal batetan bizi izango ditu. Eta gehienetan, ia beti, beste batekin harremanetan. Beti hizkuntza bitartekari, ez bakarra, baina hizkuntza ere bitartekari. Hizkuntza beraz, harremanekin batera eta hauen esan nahi pertsonalekin batera garatuz joango da. Dan elkarrekin. Gainera hizkuntzak egoerei, guk bizi izandako egoera guztioiei zerbait gaineratzen die. Gaineratzen die ñabardura simboliko bat. Hizkuntza ez da bakarra ñabardura simboliko bat gaineratzen duena. Hizkuntza ez da, gaitasun simbolikoa ez da bakarrik hizkuntza, baina oso uztartuta doaz biak. Batak besteari laguntza ematen dio garapenean. Hala hizkuntza ez da bakarrik komunikaziorako tresna bilakatuko, baizik eta hizkuntza bera modu pertsonalean barneratuko dela. Gizakiontzat hitz eta kontzeptu bakoitzak esan nahi anitzak izango ditu. Batzuk kontzienteak eta beste batzuk inkontzienteak. Ematen du danok hizkuntza berdina hitz egiten dugula, ezta? Eta horregaitik kapaz gara elkar ulertzeko. Baina hortxe, ñabardura asko daude hizkuntzan pertsonalak direnak. Eta horrek askotan erakartzen ditu txartu ulertzeak. Batez ere WhatsAppen bidez. Hizkuntza beraz ez da gauza aseptiko, objektibo bat, danok berdin barneratzen duguna, danok berdin ikasten duguna. Baizik eta harremanez eta bizi izandako egoeren esanai simboliko ez, osatzen den adierazpen eta komunikazio lanabesa. Oso konplexua da, hizkuntza. Zenbat ertz dituen. Harremanean eta simbolizazioaren bilakaera honetan, bizitzaren lehenengoa garaiak oso importanteak dira. Bereziki lehenengo urtea. Bigarrena eta hirugarrena, bai, klaro. Baina, lehenengo urtean, igual Xabierrek esan du, ezta? Lehenengo urtean ematen direnean egoera onak eta ikusiko da zelan bigarren urtean, bizitzaren bigarren urtean hasten dan hizkuntza ondo garatzen. Baina lehenengo egosi behar izan da hori lehenengo urtean, hor zu txikian, plo, plo, plo. Eta lehenengo urte horren barruan,
bereziki lehenengo 6-8 hilabeteak. Lehenengo 6-8 hilabeteak klabeak dira, emateko justo 8 hilabetetan, gitxi gora bera, ezta? Ematen da hito bat umearen garapenean. Eta da, balonek deitu zuen, eta gero lakanek bebai, ispiluaren, edo islatuta gelditzen da, ispiluaren momentuan, edo ispiluaren fasea, bai. 8 hilabete duela umeak, gitxi gora bera, konturatzen da, berak beste irudi bat daukala. Eta irudi oso bat ikusten duela bere buruarena, orain arte ikusi ez duena ispiluari esker. Bera amarekin dago, ispiluaren aurrean, eta orduan ikusten du ama hemen, eta ama hor. Eta esaten du beraz, hor amaren ondoan dagoen ume hori, da hemen ondoan dagoena, ni naiz. Eta egiten du, benetan egiten duela, nik ikusi dut hori. Eta kamera eskuan neukan eta ez nuen grabatu. Erakusteko, bakarrik behin ikusi dut, baina umearen poza ikaragarria da, oso polita. Hori baino lehen umeak ikusi ditu ispiluak eta ikusi du bere burua ispilua, baina ez da konturatu bera dela. Momentu horretan konturatzen da. Eta hori hito bat da, amaren gandiko banaketa, amaren gandiko individuazio lan horretan. Margaret Mallerrek oso ondo azaltzen du prozesu hori, oso ondo sailkatzen ditu fase guztiak. Bale. Harreman goiztiarrekin orduan hizkuntza dago beti uztartuta. Eta motrizitateak zer ikusia dauka guzti honekin. Balonek, Henri Balonek, erakutsi zigun, motrizitatea beti dagoela lotuta emozioei. Batez ere berak motrizitatea ulertzen zuelako modu zabalean, ez bakarrik mugimendua. Baizik eta mugimenduaren barruan dagoela tonoa, giharren tonoa. Giharren tonoak permititzen dizue orain zuei eta niri jesarrita egotea. Tonorik gabe geldituko bagina, marionetak bezala, ez da? Hori bakarrik hiltzen garenean pasatzen da. Tonoa beti dago hor, hasieratik. Eta gainera, Balonek erakutsi eta gero beste batzuk ere hori baieztatu adibidez Antonio Damasio, neurozientifikoa, El error de Descartes eta horrelako liburuak oso ondo azaltzen du, zelan egoera toniko batek, gorputz egoera batek, erakartzen duela beti emozio bat. Eta norabide bikoitzeko bidea dela. Emozio batek eragiten du, erakartzen du egoera toniko bat. Eta emozioak jokatzen du zubilana. Ze zubilana, pertzepzioa eta sensaziotik psikiaren erakuntza doan bide horretan emozioak dira klabeak. Eta Antonio Damasio esaten du, eta lehenengo gauza datorrena, gure eraikuntzan, horrek eukiko din garrantziarik handiena. Hori egongo da beti horrazpian. Eta pertzepzioa, sensazioa eta emozioa psikea baino lehenago dator. Eta horrek dana baldintzatuko du. Konturatu nahi, ala konturatu nahi ez. Gorputz egoerak beraz oso goiztiar espresioa bilakatzen dira. Aurraren egoera emozionalaren espresioa, adierazmena. Xabierrek esaten zuen motrizidadea dela kodea. Goratzen zuen? Gorputza da kodea, komunikaziorako kodigoa. Baina adierazpen bat komunikazioa bilakatzeko behar da norbaitek hori entzutea eta baiestatzea entzun duela. Hala, nolabaiteko erantzuna ematea, bestela, ez da komunikazioa bilakatuko. Bernardo Couturierrek, bintzat nik berari entzun da diot lehen da bizi, definitzen du komunikazioa elkarren transformazioa bezala. Orduan, nik zerbait adieraztera baldin banoa,
eta inork ez badu hori entzuten, eta inork ez badit ezer bueltatzen, nik ez daukatzen sensazioa hor komunikazio bat egon denik. Eta nire adierazpena geldituko da hutsean, eta seguramente ez dut jarraituko adierazten ez ebez. Beti behar dugu adierazpena komunikazioa bilakatzeko beste norbait hor dagoena entzuten. Eta hor dagoena entzuten ama da. Ama funtzioa bezala, normalean ama biologikoa, baina ama funtzioa bezala. Bale? Eta hau da, amaren funtziotariko bat, hor egotea entzuten, eta zerbait bueltatzen, zentzu bat ematen umearen produkzioari. Gainera, hasieran amak maila berean emango du erantzuna. Umeak ematen badu adierazpen bat maila tonikoan, amak ere erantzuten du maila tonikoan. Eta gainera hizkuntza gaineratuko du. Hizkuntza jarriko du ere hortxe. Baina hizkuntza agertu baino lehen badago beraz gorputzean oinarritutako komunikazio bat. Julian de Ajuriagerrak, euskaldunak, euskaraz hitz egiten zelako. Bilbotarrak, zuek irabazi duten derbia San Mamesen. Ajuriagerrak deitu zion elkarrizketa tonikoa. Eta guk ukuturreri jarraituz esaten diogu elkarrizketa toniko emozionala. Eta hori da lehenengo gauza ematen dena, hori da lehenengo komunikazioa dagoena, lehenengo elkarrizketa. Orduan, noiz dator porrota? Bueno, porrota etor daiteke leku askotatik. Ez dut esaten hizkuntzaren edo problema guztia datozela hemendik, ez da pentsatu ere ez. Hizkuntzaren bilakaeran topatu daitezken problemak ugariak dira, marrek ezagutzen ditu nik baino beto seguramente, baina batzuk emango dira lehenengo harreman hori, lehenengo elkarrizketa toniko emozionalak porrot egin duelako. Eta harreman horrek porrot egiten duenean, hizkuntzak ere porrot egiteko probabilidade handiak daude. Ez 100%, danatariko ikusten dugu, baina. Adibidez, badakigu aurrak erantzun edo erreakzio berezia egiten diola amaren ahotsari hori ere, nik uste dut nire aurretia egon direnak ere esan dute. Amaren ahotsa bereziki interesgarria da. Baina bereziki interesgarria da ama zuzentzen zaionean umeari modu afektibo batetan. Esaten diren, bitxo, ze modu zaude gaur? Eta tripa hori, gozo hori, noina da, amarena, nina. Imaginatu bestelako hori. Kaixo, ume, ze polita, ze tripa gozoa daukasun. Norena da tripa hori, amarena, ñam. Ez dago modurik. Umeak ez du errazionatzen hizkuntzaren edukiari, baizik eta hizkuntzaren prosodiari. Ama ez bazaio zuzentzen umeari inoiz modu afektibo batetan, edo oso gutxitan egiten badu modu inkoherente batetan, umeak ez du eukiko elkarrizketaren sentsazioa. Ez du eukiko komunikazioaren sentsazioa. Eta hori beharra handia da. Kontatu dizue gaur Xabierrek Federico Bigarrenen kontua. Hiltzen zitzaizkion umeak. Claro. Gero espitz etorri zen eta esan zuen, jarri zuen hospitalizazioaren sindromea. Umeak ez duenean jasotzen olako harreman afektibo bat, falta zaio airea, falta zaio jana, falta zaio dana, eta ailegatu daiteke hiltzera. Federico Majo horrek egiten zuen moduan. Eta kontrara, umeak lortzen duenean amaren arreta, edo amaren arreta daukanean, umeak ere mekanismoak ditu amaren
arreta deitzeko eta jarraitzeko komunikazio horretan. Eta umea hasten da eukiten, sensazio bat, berak menperatu alduela nolabait, egoera hori ere, eta bere guzti alduntasun horri erantzuna ematen dio ere. Eta hasten da, hobeto sentitzen. Lehen haurtzaroan egoerak modu zailean bizi izan direnean, umeak bere beharrei erantzuna jaso ez duenean, gauza asko gelditu daiteke ukituta. Lasaitasuna falta daiteke, larritasunak angustiak az daitezke, eta defentsa mekanismoek pertsona guztia uzkurtu dezakete bere barnera begiratzen gelditzera behartuz. Gure Javier bezala, gerota uzkurtuta. Defentsa mekanismo bat erabiltzen otsoaren kontra. Orduan garapeneko edozein aspektu eten daiteke, esfinterren kontrola, espazio eta denboraren pertsepzioa, norberaren gorputz eskemaren errepresentazioa, harremanak, jakin mina, eta nola ez hizkuntza bera ere. Izatez, lau dira problema esparru posibleak. Bueno, orain sailkapen bat egitera, no? Eta badakizu ez herrien sailkapenak dira errealitateari hurbiltzeko saiakera bat. Nik egin aldut klasifikazioa eta beste batek egin aldu beste bat. Bueno, nik egiten dut hau laguntzen didalako. Lau dira esparruak. Bata, deitzen dio Giuseppe Benincasak, oinarrizko funtzio handiak. Oinarrizko funtzio handiak dira loa, elikadura, eta esfinterren kontrola adibidez. Lehenengo galdera egiten duena psikologoak edo pediatrak, zelan egiten du lo, zelan jaten du. Hasi da esfinterrak eta kontrolatzen, txisatakak eta zelan moduz duen. Horiek ukituta egiten daitezke. Bigarrena da jokabidea. Hau da, gehien baten gurasoen demanda, gugana datozenean, hau izaten da, demanda, jokabidea. Inhibizioa, agresibidadea, suminkortasuna, kasurik egiten ez duela, jokabidea. Hirugarrena, gorputz eskema. Espazio eta denboraren egituraketa. Ume hauek, Javierren kasuan bezala, ez zuen menperatzen bape ondo gora, bera, barruan, kanpoan, aurrean, atzean, orain gero lehen. Edo ikusten ditugu oreka falta zaiela, edo puntetan ibiltzen direla, eta gainerazten badira eskuekin holan, ja. Eta laugarrena da ikaskuntza. Ez daude zabalik munduari eta kausa-efektu erlazioak ez izkiela arregirik interesatzen. Izan daiteke garapenaren etena edo zailtasuna horietariko esparru bakar batean ikustea, normalean ikusten da gehiagotan, edo orokorra izatea eta orduan problema larri baten aurrean gaude. Baina normalean ikusi alditugu problemak hor guztietan. Azken finean gu ez gara esparruak, osotasun bat gara. Eta naiz eta guk ariketa mental bat egin gauzak sailkatzen, ez da horrela, ez gara horrelakoak. Indarra handia egin dut hasierako harremanean, amarekiko harremanean, eta hau badakit oso diskurtso kulpabilizantea izan daitekeela, badakit. Eta ez da nire intentzioa, inolaz ere ez. Ama batek bakarrik ezin du ume bat hasi. Umeak ez dira bakarrik aitarenak edo amarenak, estatuak ondondo daki, kendu aldizu ume bat. Umeak dira gizartearenak. Eta amak behar du, ama funtzioan, amak behar du apoio asko, aurrera ateratzeko ume bat. Eta gainera, askotan ez da zertan egon behar ama bihotz gabe bat porrota gertatzeko. Trauma ugari dago bizitzan gertatu daitezkenak eta gero horri buelta ezinean gabiltzala. Segurazki danok izan ditugu traumak
Eta hemen gauden ezkero, trauma horiei buelta eman diegu. Gure familiaren apoioaz, gure espresioa respetatu dalako, edo, bueno, nolabait konpensatu izan dugulako. Baina batzutan, trauma txiki batetik hasten da, bola txiki bat eta elur bolak bezala onditzen dijoaz aldapan bera eta gero beste askotan ez dakigu nondik datorren kontua. Beninkasak, Giuseppe Beninkasak, italiarrak, hauxe esaten du traumei buruz. Traumak gazte-gazte ematen direnean, psikismoa oraindik eratu barik dagoenean, ez dira afektua bezala gordetzen. Kasu honetan, afektu ezkorra. Ez dira afektu bezala, psikismo baten gordetzen. Baizik eta somatizazioa bezala. Zuzenean, gorputzean engramaturik. Zer da gorputzean engramaturik? Ideari pez. Baina nonbaiten gelditzen dira, eta nonbait hori gorputza izan behar du. Eta gero ikusten da, gorputz horiek bereziak direla, berezitasun batzuk dituztela. Beraz, irudikatu ezinezko larritasuna gertatzen da. Ezin da hitzez esplikatu. Ezin da deklarazio edo narrazio bat egin. Umeak ezin du esan zer gertatzen zaion. Konsienteki ez, behintzat. Ikusiko dugu, inkonsienteki bai egin daitekela, eta horri esker guk egiten dugu gure lana. Kanpoko mundua eta barnekoa elkar kutsatzen dira. Niaren mugak lausotzen dira. Irudi mentalak eta fantasiak ahultzen dira. Norberaren gorputz unitatea zalantzan gelditzen da. Umeak ezin ditu angustiak usatu. Eta ezpadio horreri buelta ematen, gero eta okerrago joango da dana. Zein da konponbidea? Bueno, konponbideetariko bat da psikomotrizitate saiotara etortzea. Ez da bakarra, Guk ezagutu ditugu terapeutak 5 urtekoak, ez da? Terapeutak 5 urtekoak, ikusi ditut nik. Terapeutak inolako formaziorik gabe ikusi ditut nik. Eskerrak holakoak daudela asko. Esperientzia traumatikoa umearen elaboratze gaitasunetik at dago. Eta ezin du beste batekin partekatu. Beharrezkoa da entzuteko prest dagoen beste hori agertzea eta umeari gertatu zaiona adierazteko bidea ematea. Horretarako ondo legoke laguntzen duen pertsonak aurraren eskakizun sakona non dagoen ulertzea. Zenbat eta hobeto ulertu, orduan eta errezagoa izango da kontaketa azalaraztea eta elkarrizketa suertatzea. Baina hori ez da beti posiblea. Inkonsientearen bideak oso ilunak dira askotan. Baina beti dago errekurtso bat. Naiz eta ulertu ez, beti dago errespetatzeko errekurtsoa. Eta horre egoteko entzuten. Edo entzuten duzularena egiten. Ikusiko dugu olako, orain bideo baten, ikusiko dugu olako diskurtso inkonsiente bat. Berriro ere ume berdina dago jolas bat egiten. Jolas hau behin eta berriro errepikatu da saio batzuetan, eta nik esanen, bueno, hau grabatzera, no? A ber. Eta justo grabaketa honetan ematen da aldaketa txiki bat, gero azalduko dudana. Baina jolas honek baditu 2 maila. Bata da ageriko maila. Peter Panen jolasa egiten ari gara. Hor dago arrampa bat, gogoratzen duzu ez, hola horretatik bultzatzen zutela Peter Pan krokodiloetara, eta gainera eskuak atzean lotuta, eta zijoala, horretan ari gara jolasten. Hori da, maila deklaratua, umeak esaten du, horretara jolasten ari garela. Eta gero badago, elementu bat, soka bat dela, eta 2 pilota, berak eskatzen zidana pilota bat sokaren mutur baten lotzeko eta bestea beste muturrean, eta horrela eramaten induen berak gelatik. Eta
baten batek soka galtzen zuenean, edo pilota bat askatzen zenean, jolasa gelditzen zen. Berriro ere, errekuperatu soka eta pilotak. Eta horretan egon gara, igual 4-5 saiotan jolasten. Eta gaur ere ikusten da, bi maila. Galdera da, ze pasatzen den soka horrekin, zergatik da hain importantea. Argi dago, hor dagoela inkonstientearen kontaketa, ilun hori. A ber, zer esaten dugun. Atamos los palitos. Bien. Las palitas. Esos. Vamos a atarlas. Hacemos. Atamos. Sí, hacemos. Quiere decir que ato yo, ¿no? Sí. Es decir, yo me atas la pelotita. Me Me atas la pelotita. Tengo un nivel. Así fuerte, ¿no? Es un cuco y no. Fuerte, que no se escape. Ay, no. ¿Y otra en el otro extremo? Sí, en los dos tengo. No. No, Tico, ustedes, yaca. Así, ya está. ¿Este qué? ¿Agarro yo esto? Ay, casi. Ya la tengo, fuerte, agarrada. ¿Vamos? ¿A dónde? Aquí, aparece nunca jamás. Ah, pero Pues yo por aquí comienzo, como es. ¿a saltar o por la rampa? Por la rampa Por la esa. rampa, venga. Sí. ¡Tachán! Eskuak atzean lotuta. ¡Ay! ¡Eh! ¡La bola! ¡La ¿Cuál quieres, la naranja o la amarilla? naranja! Naranja. Ezin da jarraitu, jolasten. Yo la amarilla. Atamos. Atamos. Atamos atrás. Vamos. ¡Ay, cómo se mueve esto! ¡Ay! 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 ¡Qué peligroso! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me estiras? Orain, berak jolasten du soka galtzera, pilota galtzera. ¿Qué me vas a quitar? Berak kentzen dit niri. Lehen galdu ezin zitekeena, ¿Ah? ¡Dani! Ya te veo. ¡Va! ¿Me lo has quitado otra vez? Bueno, vosotros, ¿qué me eso? Si me comienzas y si me atar como con la pelota. ze aurpegia jarri duen, ez da? Serio gelditu da, prom? Gauza bat da, berak galdu araztea, eta beste gauza bat da, berak kontrola galtzea. Ez da El berdina. balón. Te gusta el balón, ¿eh? Y tú no. ¡No! ¡Yo no! Eta orain niri burla, y tú no ¡Qué malo tienes. eres, Javier! Zuk ez daukazu pilota, izorratu. ¡Hola! Pero encima mío no, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Aplastado por Javier! ¿Un cocodrilo verde? Sí. A ver, ¿Dónde está? aquí. Eso. ¿Qué le vamos a hacer? Cuidado con el cocodrilo verde. Uy. ¿Cómo tiene los dientes el cocodrilo verde? Vamos. ¿Qué dientes? Javier! ¡No te caigas al agujero! Benetan kokodrilotara. Ven, sube. Ven, sube. Saio honetan da, bera hasten dala jolasten soka galtzera. Edo niri soka ez ematen.
Eta horrek esan nahi du, soka horrek simbolizatzen duena, ja badoala integratzen eta badoala seguru gelditzen bere barruan. Ze, orain kapaz da jolasteko galtzera. Eta galdera da, eta soka honek ze demontre. Zer esan nahi du honek sokak eta pilotak? Bale, badakin nik eman behar duela erantzuna. Ni baino lehenago Freudek esan zuen. Gogoratzen du, ez dakite irakurri duzuen, Forta edo txirrikaren jolasa, bere liburu Más allá del principio del placer, bigarren kapituluan, berak daka pare bat orrialde, ume baten jolasari dedikatuta. 2 orrialde dira, edo 3, ez gehiagorik ez. Baina zabaldu zuen hor mundu bat. Soka honek simbolizatzen du, eta pilotek simbolizatzen dute, amarekiko lotura. ¿Qué dices? Hala, beste bat zoratu den. Benetan, beste ordu bete ikiko banu, kapaz nahi zuek guztia konbentzitzeko. Baina, hain sinestu behar dira. Soka honek simbolizatzen du amarekiko lotura. Eta berak dauka kontrola. Ama joaten da, eta etortzen da, eta berak ez du kontrolatzen, eta berarentzat angustiosoa da. Eta ez da kapaz aurre ikusteko noiz joango dena, baina orain bai, orain sokarekin bai, berak esaten du, nora joan behar dudan nik, noiz galdu alden, eta berak dauka kontrola. Bera da guzti alduna. Eta ez dakik guztarraitik horrek kontrolatzen du. Misterio bat da, baina horrela umeak lasaitu egiten dira. Diskurtso inkontzienteari kasu eginez eta jolastuz eta badago beste bat hori jasotzeko eta bidea emateko, mirari bat da, baina hola suertatzen da. Eta 1000 adibide jarri alditut nik, ero nire lagun psikomotrizistek, ez da. Laguntza psikomotorrak bidea ematen dio umeari erlazio berri bat eraikitzeko. Bere desioak adierazteko aukera eskaintzen dio. Bere nortasuna eratzen laguntza jasotzeko eskaintza da. Berak bizi izandakoari zentzua topatzea da helburua, bere bakantasuna eraikitzen jarraitzeko. Laguntza psikomotorra umearen akzioa sustatzen du, baina ez deskargarako. Umeak mugitu behar dira, venga, koltsonetetara. Bai, hori bai, baina akzioa ez da bakarrik deskargarako, baizik eta adierazpena bultzatzeko, irudi mentalak sortzeko. Psikomotrizista eta bertan dauden materialak bitartekari malguak bezala funtzionatzen dugu. Hau, bitartekari malguaren kontzeptu hau irakurri nion azkenengo aldizkarian Maria Ángeles Cremadeseri, erreferentzia egiten ziola arte terapian ibilitako frantses batzuei. Hola, umeak bere esperientzia lazgarriak, pertsonak eta materialak transformatuz, irudikatu ahal izateko, leku bat emateko bere imaginarioan. Mekanismo hau miraritzat hartu daiteke, akaso. Guk askotan esaten du. Egin da miraria berriro. Baina baieztatuta daukagu, modu honetan, larritasunen maila jaisten dela, eta lehen aipatutako esparru handiak hobetzen direla. Eta jazta, honaino, nukanik kontatzeko.